omunye uthi ke mangidla uPrEP mina uPrEP wona siyawathola uPrEP futhi buvikele ngalama ungakangeni ngala uyalekelela yini uPrEP esimene esifana naleso uPrEP ungalekelela maphisa uzokhumbula ukuthi usisi uthi for hepatitis B sakhuluma hepatitis B kuphela absolutely hepatitis B udla inhlobo ezimbili ezama ARVs kanti ku PrEP usebenzise intathu now lezi ezimbili ziba khona kulezi intathu okusho ukuthi ungathi uthola ukusizakala ngoka PrEP ube futhi uthola ukusizakala ngoka hepatitis B but iyafuna futhi ukuthi maphisa siveze ukuthi usisi uveze ukuthi hepatitis can be viral. Can be bacterial as well, can be parasitic, but there is autoimmune, there is cancer related as well. Manje ngibalekela ukuthi ungathi make kwathiwa hepatitis besuthi hayi mangidla ama ARVs ngiright kanti wena kufune ukuthole ama antiparasitic medicines. Kokunye njalo if it's an autoimmune disease kufanele kuyocheck ukuthi what autoimmune disease is there bese kutreatwa that autoimmune disease bese ke kwazi ukuthi ibambeke. Imessage ongayidlulisa kumuntu mhlawumbe usanda kuthola ukuthi unayo hepatitis ngamele ayiphathe kanjani enze njani kuzodependa ngokuthi umuntu unahlobo lweni lani le hepatitis. But we do have a vaccine, hepatitis A. Hepatitis A, it's a self-limiting disease. So it is if esiphelelayo. Siya ngokuya unless kuba severe ke sekudinga ukuthi uyodokotela. But engithanda uku-emphasize kakhulu ukuthi we do have hepatitis B vaccine ukhona nakubantwana siyabajova abantwana bezalwa 3 months and 6 months. Nabasebenzi bahulumeni bayajova nabo to protect them from any hepatitis B. So kubalekile ukuthi umuntu asebenzise condom ngaso sonke isikhathi ukuze athole ini ukuvikeleka. And kubalekile ukuthi sinciphise otshwaleni silalele imithetho yodokotela when it comes to any amaphilisi. So kahle nge-hepatitis we want ukuthi ama-patient ethu adle ukudla kunjani oku-liver friendly ukudla okungadamage ini okwenza isibindi sivukale more.